Kirima Shingsaka short circuit nagai hor khamai Thapla Chakha khumulung bidyak chandra kamini khungsa Phalnok salborum burumni hakena honi damchi tama hajaklo Phalnok kholaboi klangmani khamai Thapla chawi madakriya mungsa mani khnai Phalnok bubakrani mung subrato teproma pati mungno khnawoi pati ma thayat thansugik ya radapur PSni naimathang pindero tamong mani abo sengto tik 10টা 10 rogo seng dukan bondo khai thangana enka freeze line bo seng off khani klango enka সম্ভবত abo short circuit no hoitena nangkhana oyang no putala dong yang to jom putala mangbla ngai short bai khamoi a putala re klai yang tola muri bostar dong mabla aron hotiabo hor kasa kata amki ajago join tong ma da current ayang sakao to join no ngai yang tola bo freeze line dong kai amon hoiteno current hoiteno short circuit hoiteno nangkhana min oro current ki permanent current no sinabo tam thepajak tong ni current no sinaro do jom dong ni LED light ni fan fridge ice cream ni fridge ngai fridge duita fridge dong cold drink ni bisi bosor rong khana ni o je Phalnok sung January ni 25 tarikh opening khaimena bo ke asuk bosor romoi to ni oro short circuit ya bahai asom sang khana bom hai khana bo abo sung saimeliya jara theba painai bor saimen jenai jar wiring khaini ro bosokni rang ni mari ro khorchong mane ni khoting khana propex jaga sara 9 lakh ni bor dong total kai jotono dong nuguro thamai khamai ro thakor dek ke fire service ro khada phai kani na har service hor butar man bore phai ke boro mane shahar mani logi sok kholiya ta ko 10 minute ni bising sopa ke boro ke thana ni boro ro ke bo phai na da na pika hana ni boro ta su jor de ke phai ko nin bung ke anbung subroto de burma boja ga klai omo o Vidyasundar school Vidyasundar school ni ganawa na botol peleng sekali. ai da thang si do wa ko final si ai mo to si ab phati liya phati ke betar ka men thok mar do ya do ka ses Phalnok to ki bokhi ko hang ngai kya. o musalam ki chata musa da si ko da ka ko khamda o Cheneli abo khamai masa da singkho da. mo khamon khamon kya mo san da